Jina inaitwa Joyeuse kutoka Young Life Lycée du Lac. Namshukuru Mungu kwa gisi retraite ya kwanza ya viongozi gisi ilivyoandaliwa. Kwa jumla namshukuru Mungu sana. Na tena tunashukuru Mungu, na mimi nashukuru Mungu kwa gisi viongozi walivyotuandalia, mafundisho tuliopata. Yani tumejifunza mengi kupitia retraite hii, na kamata nafasi hii kwa kushukuru viongozi waliotuandalia retraite ya kwanza, na naweza nikaomba Mungu abaki anatuwezesha tubaki tunakutanana au tunafanya retraite nyingi, kwa sababu ina mafaa mengi ya kukutana, ya kujuliana hali. Yani retraite ina umuhimu wa kipekee. Kwa sababu hii nimetaka kwa kumalizia, nimetaka kushukuru viongozi walioandaa retraite ya wa leaders na wale wote waliotusaidia katika maombi. Mungu awabariki. Amin. Naitwa Kungwa Prosper, wengi wananizoea kwa jina la Big Loss. Niko membre wa Young Life Nyabagere. Nafurahi sana kwa pamoja mretrete na viongozi vingine tofauti. Kitu cha kwanza kilinifurahisha ndani ya retrete hii ni vile gisi tena niliweza kutanana na viongozi wa mahali tofauti nchini mzima Burundi. Nilijuana na wengi sana, wengine mikoa tofauti nilijuana nao, niliongea nao, tulisumulia mengi, tulilala pamoja, tulichangia, tulijuana kizaidi. Na kingine kitu chenye nilijua vizuri sana, niliweza tena kujua Young Life ni nini, nikajua umuhimu wa Young Life, nikaijua kabisa Young Life kiundani sana, ili tuliweza kupata muda wakanitafsiria Young Life ni nini, nikaijua vile gisi nilikuwa naijua, nilijua zaidi sana. Na kingine kitu niliweza tena kujifunza, tuliweza kujifunza mfumo mzuri wa kuweza kusoma Biblia na kupata gisi ya kuielewa. Je m'appelle Neymar Leila, je suis dans le club Young Life Ngagara. Ce que j'ai appris dans cette retraite, j'ai appris comment bien lire la Bible en se basant sur l'étude biblique. Auparavant, je lisais mal la Bible, raison pour laquelle je ne voyais pas clairement la prière dont je peux faire après la parole. Mais maintenant, j'ai vu les étapes que je peux utiliser en lisant la parole publique pour bien comprendre la parole que je venais de lire. Et je crois que le Seigneur va m'aider de continuer à pratiquer cette méthode de l'étude biblique. Nitwa Indinazori Darlene, nkaba navuye muri Young Life y'Imuyinga. Muco nungukiye muri iyo trek nuko hari cyahindutse mu buzima bwanje bivanye n'ubuzima nari nsanzwe mbayemo. Icyo nahigikiye kandi nahungukiye nuko mu gusoma ijambo ry'Imana dufise intambuko 11 umuntu ategerezwa kwigako, akamenya ukuntu yisigurira ijambo ry'Imana, arahamusovye akaraba ku yindi mirongo ibimwegereye, akamenya kuritahukirwa. Mu kurangiza dagije shimira abantu batwigishije muri iyi minsi twari tumaze ngaha. Cyo nabasabira nuko Imana yokomeza kubongerereza kumenyero basanzwe bafise ku bijanye n'ijambo ry'Imana. Nanjye icyo ngiye gukora, ngiye guhindura mu buzima nari nsanzwe mbayemo, ngira icyo nongeye. Cyo nitosaba Imana Nadine Young Life Matara. Ubwa mbere na mbere ntangura gushima ukuntu batwakiriye muri kino kibanza. Shimira abantu bateguye uwo mwanya wo kudukoraniriza hamwe. Mu byigwa twize kuri iyi retraite narahungukiye ibintu byinshi cyane kucerekeye ukuntu umuntu ashobora kwiga Bibiliya akayitahuza, kongera akayitahuza n'abandi kugira ngo bishobore kudufasha mu buzima bwa Kristo. Nkaba ndangije nshimira abantu bagize uwo mutima, ko bohorana uwo mutima wo kudukoraniriza hamwe kugira ngo tubandanye kunguka byinshi byo kuduteza imbere mu gikorwa cy'Imana. Imana ibanaye kubahezagira.
Amahoro, ndabaramukije mwese. Ku mazina nitwa Ntebuwayo Albert, mva muri Young Life Mwaro. Mfasha akanya nshima Imana ukuntu yabanye natwe muri no mwiherero twari tumazemo iminsi 2. Byabaye ibihe bidasanzwe, twaranezerewe cyane kuko kabaye akaryo keza aho abarongozi duhurira hamwe mu by'ukuri tugaterana ibyiyumviro, tukavugana ibitugoye ndetse tukahigira ibintu bikomeye mu buryo bwo kwiga Bibiliya, ijambo ry'Imana. Imana yaraganirije yacu imitima iciye mu ijambo, turongera turabira hamwe byerekeye ishirahamwe urukristo rya Young Life, twongera twibukanya uburyo twokora mu nkomezi. Nkaba numva nshimye Imana yo yabanye natwe muri ivyo bikorwa mu minsi yose twatumaze, kandi nongera shima n'abatunganije kino gikorwa. Imana ibahezagire ku buryo batanze, kungene bagisengeye. Mvuga ati ahubwo nonasenga mvuga ngo Imana iturose akaryo kandi ko kuba muri bino bihe byiza, kuko kaba gake ariko umuntu hakura ibintu byinshi. Murakoze.